Әлбәттә безнең балаларыбызны, оныкларыбызны берәр җиргә җибәргәндә укырга булсынмы, эшләргә булсынмы, иң беренче ниндидер киңәшләр бирәбез. Болай эшлә, тегеләй эшлә, хата булмас өчен. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Кур'анны индергәндә шулай ук иң беренче сүзләр ул киңәш кенә түгел, ул талап булып тора. Һәрберебезгә дә. Чөнки әгәр дә ул без киңәш белән яшәмәсәк, без күп бик хаталар эшлибез. Аллаһ Тааля Кур'ан Кәримдә әйтә: "Икра бисми раббикаллази халак." Ягъни, сине барлыкка китергән Раббың исеме белән укы ди. Алак сурасы 1-нче аят. Менә бу 1-нче аятлар Аллаһ Тааля аларны индерде. Әйтте Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга. Кысып алганда да 1-нче аятта, 2-нче аяттан ара кысты. Менә шул кысудан шиде алмаганга күрә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям укый алмыйдыр. Менә шул кыскач шиде алмаган нәрсә укыйм дигәндә, нәрсә укыйм. Ягъни шундый зур игътибар белемгә бирелә безнең динебездә. Чөнки әгәр дә кеше белемсез ниндидер гамәл кыла, абсаны беләсез, Умар ибн Абдул-Азиз шундый батышлар әйтте, әгәр дә кеше белмичә берәнди гамәл кыла икән, файдага караганда күбрәк зарар китерә ул. Нинди генә һөнәр булмасын. Ислам динендә дә, шариатыбызда да булсынмы, стройкада да булсынмы, төзелештә булсынмы, табибчылыкта булсынмы, нинди генә усул алмыйк, белемсез кеше берәр гамәл кыла икән, файдага караганда зарар килү нигә күбрәк. Безгә дә мәсәлән хәзер әйтсәләр, әйдә операция эшләле. Без әле табибчылыкта бер дә шөгыльләнәбез юк. Барып операция эшләсәк, бу кеше әлбәттә 99% үләчәк. Чөнки без аны белмибез ничек эшләргә. Динебездә дә шулай. Белемсез эшләп булмый. Бер галим әйтә шундый матур сүзләр: "Гыйлем иясе, яки гыйлем алучы, яки гыйлемне тыңлаучы бул. 4-нче төрдән булма, чөнки халак булырсың." Белемсез нитеп булмый, бер нидә гыйбадәт кылып булмый. Әлбәттә, белем дигәндә без әйтәбез, менә бит дини белем бар, әлбәттә дөньяви белем дә бар. Моның икесе дә кирәк җәмәгать. Алар бер-берсенә туташ. Ләкин асылда иң беренче дини белем алса бала, киләчәктә нәрсә ак, нәрсә кара икәнлеген аера ала. Ул аны мәңгелеккә алып бара. Ләкин дөньяви да белем кирәк, чөнки дөньяви белем ул Аллаһның берлегенә алып бара. Физика булсынмы, математика булсынмы, төзелеш булсынмы, кеше шул белемне ала, тагын да диккатланып карый. Тагын да күбрәк исбатлау таба ул Аллаһ Субханаһу ва Тааля барлыгына. Дәлилләр күбәя аның. Әлбәттә, йөрәк белән ышанабыз, ләкин акыл белән дә ышансак, тагын да көчлерәк иман булачак, Аллаһ бирсен. Аллаһ Тааля Кур'ан Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Кул һәл ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун?" Әйт син аларга, белгән, белмәгән кеше белән бер булырмы ни? Әлбәттә, бер дәрәҗәдә булмаслар. Зумара сурасы 9-нчы аят. "Ярфа'иллаһу аллазина аману минкум валлазина утул илма дараҗат, валлаһу бима та'малуна хабир." Аллаһ Тааля сезнең арадан иманлыларның һәм гыйлем ияләренең дәрәҗәсен арттырыр. Аллаһ бөтен кылган гамәлләрегезне белеп тора. Муҗадала сурасы 11-нче аят. Менә карагыз, нәрсә безнең галимнәребез әйтте белем турында, гыйлем турында. Бит без бу дөньяда мәсәлән, кешеләргә акча кирәк булганда, акчаның бәясен бик каты беләбез. Менә белемнең күп ишетәбез. Монда белем, тегендә белем. Имамнар сөйлиләр, күп сөйлиләр инде. Беләбез дип йөрибез аның турында. Ләкин тәҗрибәгә кертәбезме? Белем алып яшибез микән? Чөнки Ибн Аббас мәсәлән әйтә, карагыз, Ибн Аббас әйтә, радиллаһу анһу, гыйлемне кабатлау, әле өйрәнүгә түгел, кабатлау. Менә өйрәндең син, шуны кабатлыйсың. Гыйлемне кабатлау минем өчен төнне намаз укып чыгуга караганда яхшырак. Менә төнне буе намаз укып чыга әле. Армиядә нарядта басып тора дик бит, төннәрен шулай бит. Җиңел нәрсә түгел бит, әле анда 1-2 сәгать йоклап аласың. Менә төнне буе басып тора әле, анда басып тора түгел. Монда төнне буе намаз укыйсың. Менә белемне кабатлау шу төннән хәерлерәк. Менә нинди белемнең дәрәҗәсе. Али ибн Абу Талиб әйтә, гыйлем акчадан хәерлерәк ди. Чөнки гыйлемне син саклыйсың. Гыйлем сине саклый, афу итегез. Акчаны син саклыйсың. Гыйлем алу хөкемдар, акча хөкемгә дучар булучы. Акча сарыф итү белән әзәя, белем, гыйлем аны тарату белән арта. Шуңа күрә
Ilm birinchi bo'lib turadi. Abu Zar ham Abu Hurayra shunday matn so'zlar aytadi sahobalar. Ilmdan biror narsa o'rganudi, biror narsa o'rganu. Bizning uchun 1000 rakat nafl namozini qarog'anda yaxshiroq. Mana esingizdami sizda? Bir so'rov tuvoda, men Hazratdan so'rarman deb yuribmiz. Kelganda Hazrat yanında, qarang, so'rov qayerga ketdim ekan deb o'tiramiz. Unutamiz so'rovlarni. Ne ishini ola bilasizmi? Bu shaytonning ishi. Shokira so'rov tuvdi ekan, yozib beray ekan. So'rar uchun. Chunki shaytonga yengilroq agarda biz 1000 rakat namoz o'qisak, mana shu hukm bilgancha qadar. Kishi bilim olgan sayin o'zini adashuvdan yiroq qila boshlaydi. Agarda bilim yo'q, adashuva eshiklar ochiq. Shokira shaytonga yengilroq, sen 1000 rakat namoz o'qi, lekin bu so'rovni sen berma. Bilimli bo'lib anlari adashtira olmayman bitmin seni deb o'tiradi. Shokira bir imom ayta, barlik alimlarda ilm olun nafl urazasi tutu, nafl namozi o'qu, tasbih aytu kabi tan ibodatlarga qaraganda yaxshiroq deb aytadilar. Tegimda hozir men bilim olamda farz namozlarni o'qimayman, urazadan tutmayman degan so'z tugul bu yo'q. Yo'q jamoa. Farzlarni o'tiymiz, sunnatlarni o'tiymiz, lekin bundan tish bilim olishga kerak. Chunki bilim olib biz g'ibodat qilamiz. Chunki aytsalar, ayda namoz o'qi, sen bilmaysan nechik sen namoz o'qiysan. Bo'lmaydi, bir soat o'rganasan namozga. To'g'ri, albatta. Chunki agarda kishi bilim olmasa, sajda qilganda boshini jorig'i mumkin deb shunday deydi. Agarda bilsang da suv bir shart tugul, ana akhirda boshini qo'yasan da sajda qilasan deydi. Ham davomida ayta, "Mening dalili deydi, ilmning foydasi kishining o'zigina bo'lmaycha boshqa kishilarga da bo'lgani uchun. Nafl ibodatlar esa kishining o'zigina foyda keltiradi. Shunday butun ibodatlar da ilmga muhtoj kirisincha tugul. G'alimlar, payg'ambarlar varislari, ibodat qiluvchilar turida onday so'zlar aytilmagan. Ilm Allohning sifati. Shokira jamoat, bo'lmasa kerak. Ilm deganda, ilm farz g'ayn bor, fard kifoya. Fard g'ayn degan so'z har bir kishiga farz bo'lib turadi. Fard kifoya agarda biror kishi bilsa, boshqalardan tushadi. Misol uchun keltiraman. Mana kishi balog'atga erishdi. Namoz o'qiganlarga farz bo'ldi. Onlarga, ana shu bir kishi o'qiy olmaydi namoz. Demak, namoz turida bilimda olinishin farz bo'lib turadi. Olinishin. Bu farz g'ayn deb ataladi. Har kishida o'xsha yo'q zakat to'larga. Bu farz kifoya bo'lib turadi. Agarda kimdir zakat turida bilsa, bu onun ustidan tushadi. Lekin agarda buning o'xshasi ko'paydi, hamon nashul zakat to'lovchilar darajalarga kirdi ekan, zakat turida bilim olinishi farzda bo'lib tura boshlaydi. Ko'rasizmi? Qay bir shaklarda, qay bir ilmlar farz kifoya, butun bir kishi bilsa boshqalardan tushadi degan ma'noda keladi. Qay bir shaklarda ular farz g'aynga aylanadi, har biri bizga farz bo'lib tura boshlaydi. Chunki buning turida da olmasga kerak. Bilim olganda biz kishining yashini da qaramasga chiyishmiz. Chunki İbrahim alayhissalom o'z atisini aytadi, "Ey atiyim de Allohdan menga ilm keldi. U ilm senda yo'q, menga iyar. Men seni to'g'ri yo'lga ko'ndirarman." Maryam surasi 43-oyat. Bugungi kunda bilamiz, yoshlarimizda bilim bor, ilm bor. Balki turmush tajribasi onday zo'r tugildi. Mana shu turmush tajribasini o'rgatishga kerak onlarga. Diniy bilimlar ular kishilarda, yoshlarda bor. Diniyda, dunyoviyda. Hozir doktorlar u boshqa nilarda, fanlarda da bor. Shokir agarda kishi haqiqatda bilimli ekan, bilim bor ekan, biz uni albatta tanlab bilimini olishga tiyishmiz. Hamda qaytamiz aslga. Chunki bir vaqtda mana hozir ilm turida ishlashamiz bit. Ilm. Bir vaqtda shu yigitlar yillarda ayta, buni ishlaymiz, tegini ishlaymiz deydi. Ham bir kishi so'rab berdi. Qaras, siz buni ishlaymiz deysiz, tegini ishlaymiz deysiz. Nindi niyat bilan siz anlashlaysiz. G'adiy narsa. Lekin shulardan boshlanadi. Nindi niyat bilan sen bilim olasing keladi. Nindi niyat bilan. Chunki biz bilamiz, innamal a'malu binniyat. Amalga niyatga qarab beriladi. Va innamal likulli imrin ma nawa. Ham har bir odam bolaga niyatga qarab beriladi. Shokira jamoat biz qarorga chiqamiz. Nindi niyat bilan biz bilim olamiz. Alloh rizoligi uchun yashash boshqa niyat. Chunki Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam shunday aytadi. Qiyomat kunida jahannam o'ti ilm olib, ona kishilarga ilatgan ham Qur'on o'qigan kishi bilan yondirilib jibarilashak. Ne uchun? Bu kelir Alloh taoloda, Alloh taolodir. Aytib, "Men senga bu ne'matlarni berdim, tega ne'matlarni berdim. Sen nishading?" U aytadi, "Men bilim oldim,
Kur'an okudum, kişilerge öğrettim. Senin rızalığın için dip aytır. Allah Teala yok, seni yalancı dip aytır. Bu hakiki ravuşta. Çünkü sen bilim alganda min bilimli dip aytsınlar için Allah'dırayım. Kur'an'ı aytsın tege min matur okuyayım dip aytsınlar için okuydırayım. Yani riya niyeti bilen. Hem şu kişiler hakiki ravuşta şunda niyet bulgan. Hem anları o kişiler birinçilerden cehennem otuna tartırlar iken. Şuna göre niyet cemaat bir zor urun alıp tura. Başka hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize anlata. Kim Allah rızalığına umtulup alınırga tiyişli ilimni dünyadagi bir maksatga erişu için irense, kıyamet gününde o cennetin isinde tutaymaşak. Abu Davud'dan kelgen hadis. Agar da biz dürüst niyet bilen bilimni alsak, dürüst niyet bilen başkalarına tapşırsak, hatta bizning bu dunyodan ketuundan so'ng bizdan da bu berilgan bilim bizga foyda keltiradi. Ko'rasizmi? Foyda keltiradi. Chunki biz bilamiz, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga xabar beradi. Kishi bu dunyo ketuvi bilan butun amallar kesiladi, illa magar ish. Shu ishi orasida foydali bilim. Agar da biz o'rganib boshqalarga berdik, bolangni o'rgatdik namoz o'qirga, duo qilirga, shu namoz o'qiyotgan, davom etayotgan ajri senga keladi. Al bir katı kerak bulaşacak kıyamet günü bizge. Onu bunu öğrettin, Bismillah öğrettin, Fatiha suresini öğrettin, namaz okurga öğrettin. Eğer de devam etse acırı sana kile. Bu bir katı kerak bulaşacak kıyamet günü bizge. Balayına oturup ne Muhammed bulgan idi, ne İbrahim bulgan idi. Söyleşulardan bizge fayda yok. İlla meğer kol ko'tarib, ya Rabbim günahlarına foyut. Bir yaktan, ikinci yaktan eğer de kişi biz bilgen bilim bilen namaz okusa, ya şu vakitte faydası elbette bulaşacak bizge. Allah bilsin. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bizni öğreteceğim. Kur'an-ı Kerim'de dua kılırlar. Ve kul Rabbi zidni ilme, sen ayt. Ya Rabbim, mena ilimni arttır. Daha suresi 114. ayet. Hem aklı sözümne bir Muaz bin Cebel'in sözleri bilen bitiresim kile. Bir matur sözler cemaat dinlasak bir yakışı bulayı. Şunu sözler. Bilim alığız diye. Çünkü Allah rızalığın alışı için bilim alu. Ondan korkunun bilgisi. Bilimge umtuluğu gıybedet. Başkalar bilen nerse de bulsa da irenu ul tasbih. Bilim alu, cihat. Bilimsizge bilim iretu, sadaka. Anlarlık kişilerge bilim tapşırı, Allah'a yakınayı şarası. Bilim yalnız vakitte engemedeş, duz bulaşak. Dinge yolunu kursetecek. Ağırlıklarga sabır iterge iretecek. Bilimleri sebeple Allah kayber kişilerine jitekşi itip götürecek. Başkalar alarga iyereşekler. Bilim turunda fikirler uraza. Başkalar bilen bilim alı tüngü namazga tin. Ul kişiге Allah'a itaat iterge. Ona ibadet kılarga, tuğanlar bilen önümtede dururga. Haram bilen halalini bilirge buluşa. Bilim idaresi, agamel ona iyeruşi. Ul baxtlı kişilerge birile. Abahatsız kişiler ondan mahrum olan. Allah Teala her bir bizge de meşhur iş kişiden bulana nasip etseydi, ya bilim iyisi, ya bilimini alışı, ya bilimden tırmanışlarına. Subhaneke Allahümme bihamdik, la ilahe illallah, estağfiruke ve etûbü ileyk.